Aka. Deri sevilip yerge seviliyor gelgen mekan Nurbek. Aka Michael baştaldı. Bismillah. Bizdik yani. Aka жақсы hazır. Azot maçayına salınmadı. Şu derini çeştik. Boy. Aka mekanın boyunun büyüklüğü 2,5 metrege barıp kalat. Aka buğa 1 kilogramda azot maçayına verilgen жоқ. Aka mınандай olup 2'den bola kucaqlap kalıptı Aka. Жақсы Allah'a şükür. Tasir berdim Akaga, Xudo xolasa. Azotsuz iştese болады eкен мынакей. Удобрение менен таза. Жалаңы мынандай болуп 2'den бола кучактаган. Aka жақсы абалы. Маканын настроениясы дагы жақсы. Öyle içine darı salıp Мына Xudo xolasa азыр мынаны Azırak darı sakan makinalara bakkanan bura o yerде. 1 sentябрдын Onu kıyamaşı zor o. 5-6'larında urabыз, Xudo xolasa. Urup анан кийин айтабыз. Qancha 50 sotik bu 50 sotik. 50 sotikdan qancha Qancha chiqishi? chiqdi, polni aytamiz. Bo'pti, rahmat. A tak nojer ahvoli вообще sağ. Мына Нургазы мынандай укан. Мака ушундай болду мына. Чоңдугу мына. Бир 20 сантиметрден чоңуракта. Баары эле ошондой болду да мына. Редко мындайлар бар. Мына 3-чү эмеси, башындагы түйгөндөрү мына. А калган эко строго ушундай чыкты мындай. Çoğun бар эле мына. Көрүп атасың мына. Мына. Көрдүңбү кам? Аябай жакшы мына мен доволен сен удобрениең мененчи. Ана. Эң жакшы болдум ака. Пожалуйста. Буну жамандаш керек эмес. Бу эң сонун нерсе. Эл журт ушуну колдонуш керек.